یک انچی آہدیا زندگی کہ ای آہدا زندگی نہ بلکہ زندگ بوہگ سک گرانن پرچہ کہ ما اما آہدا زندگی ادا بنی آدم حوث سے تہا ہی کچہ گیشی اتکا کہ ہا مراد دابی دسالی گونڈلیا وتی حوث سے نشانک جوڑ کن گوہائی گوما زور بدکاری کند ای وحدہ کجا انسان زندگ بود کند کجام انسان کہ ہائیے دل کپ کپ نبید کجام انسان کہ ہی دابیں ویلانی سرا آموش ببید انچوش کے ملک نازد ہائیہ رند کلثوم بود انچوش کے حیاتت بیمیارا ہائیہ دل بندہ ہاشت تیر سرپ تو مروچی دسالی مرادن کہ زورا کا حوث سے نشانک جوڑ کنگا ہوار مرگ ہمبازاں داتو چگل دات ہی ویل تہنا اوشا پہ نہند ای ویل سرجمی بلوچستان گند ہی ویل پا انسانی او بالگانی ادارہانی واسطہ ترندی شہماتی بلے انچو گنجند کے ای ویل کشمیر و فلسطین نبوت ہگم بوتے گڑا مردما سرجمی دگنیا سرا زرتگت پما امیچو گنجند کہ میں کسانی براتا میں بلوچ راج انچو یک مشت و یک دستن کہ پا مرادا تہنا اوشا پانا بلکہ مکران نو سستان و بولانا ہوار سرجمی بلوچستان دردی کو بجنی گند مرچی کل بلوچ ہر کجام تکے مردم پا مرادا وتی توارا وتی وسا واقع دگنیا انسان دوستی ادارہانی گوشا سرکنگے جہدہ کنگاہند کل انسان دوستی بلوچ راجہ ہوار سرجمی پاکستان نندو کو پا مراد توارا برز بکنند تاکہ مرادا توارا میان استمانی انسان دوستی ادارہ سر ببید مرادا را انصاف برسید